Ngina kone ati urawari mzee wa Mwangandiano JULIUS Mbijiwe ariwa ripoti iraerega kuritwarwa ya controller of budget nona ni mutumire yotiagirite nindi yo mbecha cia mwingi akiwa kinya ripoti wengi ikederetho kinyankuru kinontu gavana ne kire MCAs bonde mubkone na baturane ndi patilunkaniti nweba kina ndembo ciokolea ontubira butumite bakaremwa ikoria bioria bira bibatire kwithira ninde bikiura kwa mwaniketo andeto muthoni muriuki na kulikithia Wakare tukiaragia mantu jago atuka ikemeri tukureta MERU istori tukura MERU inya report irenge kauma control on budget ni kethire thuki nkurukia irari ku Ojo ni Dr. JULIUS Mbijiwe musiasa ndene kaunti ya MERU akiorotera report ya mutari mathabu irere kitikumira muno mantu jege rutingo ndene kaunti ya MERU akiwinya mbeca cionekene gitango ndene kaunti ya MERU mbeca ijire nyingi chumite kiendi wega nonto section 107 a Public Finance Management Act ARIUGA 30% no monga ita development lakini yeto 9% ukaitaisia development partners etiwa 3% na ke development yeje niyo yetre county na niyo yeje kwa mfano nyombere yakwa ikwachia ja soboiga ile tembeje county hapana inari ile chiakurukirwe ni minister wa agriculture Peter Munya ale minister anenkanira MERU chiachi alitangugira na ndireka part of development ya MERU county kuna mbecha irathiuruka kwa ndene coffee factories cionthe ndene ya MERU ita wa revitalization ya coffee ire yakurukitwe imunya 30 time so na ndi watuke GUTARIRIA ja ikathiurukwa so ogaita intobiria kuma kire budget ya MERU county tutigwa development at 3% changamoto kubwa zaidi Bajaire kiurekera kwithwa kiuria ni mathujegie mbeca insurance nondo ni chikuonekana chitumite mbeca nyingi na akiwa ritingugi abakurira nonto bonto bubu control on budget nendrete ereza mantu ja makai kwa mbere mantu ja insurance we insurance ni tumirite mbeca nyingi 355 million lakini wene tumite 355 million alitingugi ba MERU county para wale mobisi ne nyamwanka na arua kaba guteta kaba korera nonto bate kuona cover bakaba gwake ngirie mona 500 muntu eta sibitari nonto nakwiko tuweka mbeca iciarerwe kire kambuni ra ciarerwe nguge na nkoroki kuma barabe ba job group J kwinama tonto bo bando nonto karibisa Ethics and Anti-Corruption Commission etegera ri ni ate insurance ye na mbeca nyingi kuma kiri naja Dr. JULIUS Mbijiwe akethwa gitara mathabu kimbeca ritumikite kuri ona antu na njara na ritumikite kimanto ya mauta yauga 243 million netumirikite kuri antu na njara manual payment kwa tuketire tagi system ya thirikari ire ya mantu ya computer ora ne mbeca ciari twa njara ya nenkero ojo mbeca ore ali wa mbeca mantu ya ajabu zaidi ugetagi system yongo ya thirikari account narua ile ikuonekana cio iriti ni 115 million which means wecio imwe iriti itekinyerete nyabara babwirite kuriwa ukoria inachietre milioni 90 ke maguta meri mugwanja o mweri ija milioni 13 million per month mathematics kindogo ere mbonia pande ni around 450,000 pande kire maguta ake kwa wona ngale buroketa na uo no ntoketa mutindwa emwere street ya Njorincheke engere Tomboya street engere nyume kwinaje kwenge itete ndera ina mtomwe morome na nadi county assembly ya MERU yomba kurema gutoma tuna thirikari yakawira mwangaza nonto nandi nya baronekana bonde bara amwe county assembly ya MERU no monkaba baulia bioli antoaja statement tuone no statement ala puma ira charia ta ne orere kama ngoro ne orere kaongo ne orere na nimberegera korua statement ndene assembly ya MERU ikioragia atiri nikinonto ta ciorete ndene market na cio kwina thininya ge statement assembly itiomba go summon CC itiomba mu summon at all nikinonto itiomba mu summon nonto nabo no bagwita kuina na ngabana kire okorea inyaki ilinda assembly ndategera ndona barina okorea na ngabana na ndindiri bugakaria MERU nke reportera World TV bitamdhuni murioki